Coba pikno. Ini tum keceng pen kijut nang le tum rat cari asong along owebi tum arpu kopima lapen dak nom kal biang long adjustment ingtang kring rat cari asong atum apan sidat kecup hapon tolo lapen yut atum hansi kehan pono kopia pot ma plotang te non awe atum kal biang long autonomous council cari lalang litum gikri ke sate na pi plotang te non awe kimi atum si morni si kal biang long autonomous council alang litum nang cari po Lasi alang litung amning kemat ha kupima ke klaim ke dama kemang kupima laso alam thika chini klar na kalam the ajoksi ni litung pini labang so Karbianglong conclave 2022 that youth in politics for TP and pensi kachup ha padupon no lasi kecheng si nang litung apan bisonat kar bilai bahim pen akiru pipa piklo nang litung saito sudian bom pen sitamia por nang chipia jok lasi kecheng si neli BJYM East Karbianglong amepu JTMB alang ni pansi arjuponing tung owe mi atum ratchari asangalong arpu kopilo thihek pen thanta apang si bisnat Karbi life pen kapatir pipon pini Karbianglong conclave pili tum hanang chup hapon pot alang litum mata alang li abitung kadoi phanstame kachuro pipa jirapang lo lapen labang so achina along kelang dun kadoi phanstame ini tum hin pen sme ninga tuang pen churo lo lapen pini adak labang so Karbianglong conclave along nang chitong dun youth in politics buat happy long amir kape non mang youth in politics long nang dun kadoi phanstame churo par lo lasila lo Bharatiya Janata Yuva Morcha made thihek pen BJY me hin pen youth atum kapiposi politics long kenang sot ma laso puthak bangala pulo youth atum kenang sot bangge topik atheman nang lista me non hejong pulo kewang jilang awe made non council long le punon ba dak assembly along le punon ba MP asit along le punon mo kewang jilang ali bangke future alidar betung te don owe kimitum lo lasi owe kimitum ta politics ahin anat asap so kachinitun bang akenang sot politics ahin jong si chinitun pame me protang te kewang jilang ali bangke papi hupji mate kwan ma kaching thur nangji la an bangke hoitu avide thai lasi yuratum politics along ben kaching rai nangji kali yuratum politics along ke participate labang sinangji pusenilhin bangke mataram Chorulo non puthot nili all party hills leaders conference dong law secretary alang Samson teron nangli hin pen owe ni atum ratchari asangalong arpu kopilo aso puthak thanita apang si Biswanath Karbi life labang so conclave 2022 kalitong labang so mai kibipon podakiro pipar piglo lapena dundhu nili Indian Constitution article 19(1)(a) freedom of speech and expression latum ining ki hangalam lapen kamathalam itum pan barsai nang ipipot pot nili Indian Constitution apan chorolo lasi ilitum owe kimi jasmet politics no akinang sot ke lahen lo athe munetum pinangan akisar tum kidamtang lapuson si claim lo alang tum kiunia son da dopig lo lapen non owe chilar bom lo non modern era non labang so awe along bangke iltum jasmet aron bensi tiap ke cari iltum laso posi ahok alam itum chini ne polotang te iltum government pan kosong iltum atisong ko de Assam government pan no itum hempe chang molo iltum no constitution jong si chini ne polotang te itum kosong la government pan kachdan ko lasi 163 doko pulote lata bang ko lasi itum thek polotang de ko pulotum de thek polotang de ko pulo lasi iltum aron pensi tum cedana ko lasi owe kimi tum non ke chali do pik pak sai selo la pensi tum chesongun po mane paprang un thek ko kali polotang de aprang owe si tum kamatha la pen kengkam tambe chejor bom nang pati tum pun ede chi lasi owe kimi tum mangke politics long mangke kilu ta kenang solo setame politics bomai tum ka chopai pen thamak be alam pen si puga chutan polotang te tum with evidence kali polotang te tum nauta lilete chi lasi with evidence
ini tuh konstitusional teng pen itu jesong polote laga definitely tum chun rek pol to choro lo puthot SDC youth front along mepu pension pe nangli him pen owe ni atom ratchari asong along arpu kopi lo laso akarju nangli kopi si pupo Francis Chorolo, ke live atau band, the host, Kisah Pukanta, ke SDC Tron, SDC members dan ceklok, HLC 14 itu Pukanta, ke Rupli KSA Pukanta, dan ke Tombitser ke tak ada di alam Pukanta Chorolo, lapen KSA ke James CDG dot po, kat nawe, ada apa ke lady itu atau fight sama atau tinta astina song na gunane ke chok sih talking kota macam we are here only for to stand together and broke out something kalau soyo ini pasti tinta kedang colokot tinta bring kiting kitang ta so bene citana bar bro aku yang something bene citana pada bro sabe something bene citana lasi you the tum are responsibility to pilo what is that. What is the responsibility of youth in politics? Tuno lagi, tunggu youth tu pun England tu sampai bang 20-year-old parliamentary kiman, boleh tengok nak 60-70-year-old masih election pahai pun. Itulah ketiga long leader ketiga lagi. Pernah big, bangnya pernah big sih ke mana orang pisang hong mana terus sang hong yang sih, ini sidang bandar dok itu kosong mana long lagi tiga tu. Hiu kali tu saya cikinan pada harness yang bodoh. Itu langsung malam mati youth suka. Itu medical orang pertama nanti medical ke dakan nabi tiga orang college ke atau itu yang nomor rekse Indian cities ke nanti kali lah cini neng pola dah langsung ke cini ni jok si lasi politik sebangke anutin nak cini neng mana solam masih ku kali nangli cuma panta po pipon po kalju pan kali lasi langsung pansi youth politics sebangke itu kan anutin cini sobat sports fan pun China ko itu ke one more than 70 years itu bukan lo itu lo thang dah kali pula kesana hem break fan break pun sih DC pula tuh masih timan komiti pula oh yang tu pula dia sih all party users conference ini answer sih let's stop okay jingki pamenang laso pipita I don't want to interrupt le break po lagi aku kem kalau hau ni dah ninjilan lo let me speak okay kalian demokrasi itu mati itu cuma pemilikan speak langsung tu kupo ledak lam cita nang panglang dumprong nang ham coba in fact pemenang klaim pemenang di sama nang liputan mati sih yang ni kenal pan request tu ledak fan coli this is not a carnival langsung pada appoint ke malu untuk master demand committee langsung posi itu mana Euro politik pecah aja mau awareness tu naik bola masih puluh atau mana macam ini ku fan coli election hai ni fan coli election hai ni tak claim itu berjawab konten what is the use yakin ini berjawab Omana 50 years kita kau who is here for 50 years Chokji SDC was here for 50 years that's fine but APSC is not even a single MSC has gone what is that are you sure that you can be I don't want to be kalan politics boleh politics boleh tu mau kimia tu boleh kacini lah dia pan pot ina asicina film ta la phale tu bot ina mathara pet nang asi SDC you show tu matha kala education mana important pinang sports mana pinang farming mana pinang cultural mana pinang itu pidu nang itu mathara nang itu nang liang si MSC mandelo MLA mandelo MP mandelo putar tatu beta lahai chini nang asi SDC you show preparation ka hala nilai tu tim tu kasi nilai tu pan pakla lo coro lo lapang cingki tu na kalau kecing siapa ke nilai arjuponing tung non nilai tum alang ni penatang cing nang ruling government Bharatiya Janata Party lo la salang ni pensi nilai arjuponing tung kopia padma pelotang te Bharatiya Janata Party atau slogan pelotang te porivorton lapen unnoyon kacelar lapen kacing tur pusipu kasi non nilai tum langdam nang tak nalipan karjukan tung kecing siapa ke ilitum ahok lo dipuarong sopi langmit pik lo langmit sen potke langmit sen punang je sitami ahok bet cingtu lo ma ilitum langdam lo tang te pinpur pambe borpung tarapung ason sonjong si ilitum langdam pulo tang te haladak doa imu apuang prong jasa hut seriton adoa imu nang chonamji phan kilometer inkoi rapo king pen wangdangji lapen
kedam tang apor hut dak Aadhaar card ka selam aphan oso nang char bak lenglong nang cibu lenglong pen hala dak pen alang nitum Aadhaar card nang ke selam ji non digital akai hutam ta kilometer ingkoi bang nang ko lasom topik ka biang long long laham chok ta kali non eson do thula ilitum asam long le langdam nang India ke kapre kelam ra asam ang kang long langdam nang ilitum komane keso jasemer sorlo keso punon kopine keso pulotang te ilitum peja epen nang char chong si van nang set puke ka deng long pan ang tana district long keneli thek long de lang ka deng long long chok kasi lahin ma poriborton lahin ma ka chingtur nang li kopisi pupo First of all, I would like to clarify that I don't want to go against question. I don't want to go against question. Athama ladak out of topics blote da kapre alam leopo. Lasi nili bori po nangli kopi manili phan nangkar jula so answer nili unan ma nangi pi phan bori po. choro lo Lasi lalo kedantang ko ane India independence long date penapi non we are celebrating now 75 years of independence. Azadi ka Amrit Mahotsav se government terus nama celebrate lo. Kasi ahok lo India independence kelong mga ajak ding pig lo. Ajak ding pig ang pong litung thailong lo lake kapre political party atum se India lo nang cari lo. Nili political party amene pupide ta chong lo kadu da chiri lo. Kapre ka political party tum se India lo nang cari lo. Langsung da council along sedame. Kapre ka political party tum se nang cari apa lo. भारतीय जनता पार्टी के दा नंग के चारी के ajak diwelang dake sida me ili tum thaglong la an ajak kidiya por hujong si la an da pating to dekhe brutang de BJP ma lobe nang ke chari ke koson si men le ke tong thakpo la tai sielam na le tum you cannot deny that भारतीय जनता पार्टी अशोक वांगडे पेन डेवलपमेंट आवे बोलना तुम you cannot deny nang li tuma phak ka puja pana por pi dak tahun lalu saya milim thaglong lagi make Bangalore ning thaglong muthe nang tum ke support bang party ke kapek pinatai sida me development is pila nang tum thaglong bang lo under the leadership of Dr. Tulsiram Mahasar CM Karbi Anglong Autonomous Council alangi leadership panel tum within 1 year se malum so ya nikal ben sampai tum development thaglong lapo ana prang ben jose ala kapek ka political party tum ke cari ho jose kemu ne pulutang de ne tum na nikal ke vedang bo ko so sun po sida me nikal ke vedang bo sampai tum kachelang thaglong le kharja lagana tum na dinal ne labang ke लासे नितुम निकथे भारतीय जनता पार्टी सरकार बेसी कारबे लोंटा चिल्लारू जी बुनी तुम निकथे दे लाहे लो choro lo pesan ho nang li pone view enang ko bang ke pamu pen la pudo ke bang jilang apora hot khelong ria phan council long ka jap dia bang thua tumlo pusin leke amar thatam do lasi non labang so development aputha nang li thihek pen patihek nang ji thihek pen kopi si pupo terano san ho lo teng tum legal teng malangdam pulotang te jong si council lo sik sidol teng pen power amokha implement pamel te ikuni non do bomke setala tum ke dotang aja polta BJP ke Karbi Anglong chot gali itum Delhi thaglong logadi ke jor lok ke kali mang kali de development ko mu ke nani letre na hem borai lam lok lalu development kali ko nane hem so ke nam lok lalu development kali you cannot say that there is a kind of development if you really want to develop then implement paragraph 2 subparagraph 7 which we have got verdict from the honorable Guwahati High Court what are you thinking khane ke chapa six development lahal bote council along bore sector point ma ke do ili tum ma ke lage long la lage non ke jong he la council of advertisement piece da 30 department piece da lage bang association thila development ke long ne la asat tem bote rasi development lo unji unless tu lo pa implement jak nahi lo patun jak nahi la asu tum development lo choro lo la development aputha pension de ke haya se youth front ame to kopi si pupo la BJP to non development ke claim aputha
nang li ko pisi bupo Lagi, abilo, lame ke satisfied ke. Itu ke 14 lakhs population do. Sikkim ke only 8 lakhs, 9 lakhs population. Laktu ke Sikkim ke state plot pe there getting 10,000 crores rupees per year. Itu kita ke 1100 crore plan development do dang. Obviously abilo ke. Itu ko to no state lo na po, state mana po. Nakati ke Japan do. Nang poisa issue lang ba. Itu ke lada ke 10 lakhs. 12 lakhs as per the census of 2011 lasote no pole tenge 12 lakhs population में से तंगे तक 1100 crore है सिक्किम का लगे 8 to 9 lakhs population लाइन पे से 10,000 crore की बात पड़े स्टेट पूरा तंगे itu kan state तो पड़े तुम लाइन से को 1100 crore में पहले पैसे पोषण डेवलपमेंट ऊपर के nothing you can do 6 to के financial package में लगा के unless there be near governor it's a governor जो से दोनों पे chief minister जो से दोनों पे itu के लगे state के मान लो only two states kan betul ke kana belu Coro no nang li pana po pichu je sita menele la alam nitum bang hini kipo alam te penang li kopi po intung ji Alama ke Ake hai as a your former president pension base kami pulo no jong je state long letik ke holam dalta nili chedron dul labang ke state long letik ke pubang ke ni chedron dul sitame nili tum BJP या सरकार सितमे मतलब BJP या पार्टी सितमे हेम्प्रेक के नांगने बुके बुके के हेम्प्रेक के नांग जी पोजोने से तुम दा BJP पेन के पाटो पे नमाज लोग समय रेजोल्यूशन होता है अडॉप्टेड लो लगता नितुम समय हेम्प्रेक में हांग बमलो अलग इतुम के हां सोलर थाली तुम हांग बमलो लासे चीनी लो ने तुम दा हेम्प्रेक ऑन मा हेम्प्रेक के लोग बोले कि डेवलपमेंट है फास्ट चेक को ni lo chini lo ta hemprek mo lang ko ta itum ta development na sai sa claim nang ko kata isilam lasi me tum hemprek nang le pupe ni tum party pe resolution ke anta lage Coro no hemprek apu tha ke nitum kaprek andeng do thulan sita me ili tum chingwai na hemprek alam ta topik to la dak sita me non hemprek alam chingwai nang dak dolo kasi non deli ka jukang tunga bang ke APSLC law secretary Samsung te nang li phan ka jukang tunga pe khen lo nang litum ame tina long la pen kapa che thang nang litum akemang bang ke kichi aso phan voter list long pen amen eng thanan ji halo asine le kitu kang tu bang ke nang litum labang so akemang pen ke klem ajok kichi aso phan phut eng tham nang ji po ajok karbiang long long ke do kichi aso atum ke mentun neta APSLC phan phut jok jelo la so teng le lang dam polotang te nang jok je ta trai pela phut chalo trai pela phut posita me nang li tume PSLC si long FG pu kudamu ne kopia pot pelotang te BJP ruling government ta pothat po SDC ta long po Congress up nang li tume PSLC si ta me long po la soteng pelotang te nang li tum bhuta long la aphai la mentuni ta tihai unji pula bangso lingka che thebang chongkreng pik po segara tum jipu nang li kopisi pu pola sobutha demokrasi teng si pulo strongest opposition pula ko konor mate kedamkang election hut last council election hut ke nile to 98,000 plus vote long lo 98,000 plus almost 1 lakh next to BJP pulo tang te nile tum kedamkang MP election ho gele tum 39,000 plus long lo MLA election ho ke 58,000 plus long lo lapen non ba ke 98,000 plus long lo dak nilitum ladak nalitum la persona saya kedeng pelotang te nalitum dak nang cetong donde dak nang ji dak nalitum la persona saya kedeng bang ke chok che la sinang litum paning samjing pan ladak nalitum saya ndeng long nang kedot jom sinang litum lo pan man peng ki pia tum pelotang te nalitum song pan man peng ki pia ban phatum pelotang te me thana bong in samjin pan si chingwai nang ji nang litum ka jukan tung do pusaka pelotang te nang litum phanta pol nang pipon ji puloke jong silanan tanang litum joy un e pulotang te mentuni tanang litum ka biak phan pa pathang le lahana ki ho jong sinang litum joy un e jingtan un e pulotang te nang litum mentuni ta ke phan pathang le lasi nang litum main topic long na bang iknan
nang li ko PC kupon la so puthat Alasi mopen nili nang bulok ke change isen change ile tum MP election contest lo 2000 MP election hote MP election ile tum first contest lo 39000 long lo lapen nasopi MLA election bang thulo 58,000 plus support long lo ke kidamtang council election hoto bangke 98,000 plus nili tum harhelang asi 98 non kidamtang election bangke tum 98 lo result kilo lasila soteng bulotang te itum increase bom lang pat bom lang tang te BJP aphan itum people uni de definitely unji aphe itum lo ke se claim ke la so puthat nang li ko PC puik po Sini chuning rilo, ya churu lo, inglong pokese tuman. Las pipu ya disi tum pusame, picture si tum me, sabo tum ahoklam lo. Litum ta ini yang jimi mama kado citak tek tek ni. Stame lason kali dat mampu litum mama. Cipanding jing cetak kali alam kali lo. Itu arjuna pupu da tum charina litum ta. Me thang kulong ilong pat pasibang tanda mati. Ni panse mani ning nije dun oi, pulai nije tang te ko pulte. Pedak ko mani panos kon pedak. Si tum charli rapet nang bola masin ili request. Labon, nasi bupen, nang linakar cubang ke, son pahat. la APSL se tum alam se nili karju APSL se tum puno kece so phan voter list amben ing than et nang ji pusi pulo jong si ke la pualang litung la bangso ke mang jok kece so tunge APSL si phan mentu ni ta bhut jok jelu ko pia pot pulo tang dalan tum han si dakpen kang than poke ko pusi ke jok helan la pen isia bangke tribal tum cholo bhut jok ji jok jeta tribal pusita me dak kache thak do thukok po dak SDC tum ta bhut long po APSL si ta long po ruling government BJP tum ta long joini si ke hailo apa tumta lompo kapre ka tumta lompo la so puthak la APSL se tuma phan la so topika puthak na liko PC pupo Iceng si ke inglong asu SPH tuman si council election lo ngejok nulong chok nai pul ke welcome SDC Sitame ini tuh politik si klaim sana deh ini tuh politik si klaim football e pathuli First half ke bang tum 30 gol lompat pinang, second half ke tum 30 gol pinang. Hada dake cok cilu. Football ka first goal is goal pi cok cok na ko. Ada politik semua bang ke itu tak tactically si claim na ko. Langsung potsi paro ko tum ke komen tu na pipilo. Ile tum umuna namlo polo temu ban ci thano inglong focus e thomson to pen kado video ning jero. Itu asa po minimum ke dampang por alam ka 1959 ke se yang pependa soram si ning jelo. SDC atum 1989 election के है 26 constituencies pen 22 के है नाली तुम के सुके PSLC के लो नाली है मकसर का दो ही तुम ता SDC सोसी दो तुम ता दो सीता में लासुहन SDC 22 constituencies के है ता 90% 95% का है constituency के थोमे और सिंगल फार के तो किताब लो ना हो जो सोन के है लो सुचेंग पे 96% भरकुमार तुम है लो सुचेंग डंटा पेन 95% Dr. John Trompi Hailo Puruni pen 88%. Laan pen ke something 60-40 a percentage guy. Kuno suta. Asi nona bangke bangka nang pat ulo bangka langsung si cini ulo posi. Ini tungke high deti pu bangke uni pu punuh he. Sitame undeti pu bangke tung nona matke men gela ke citur rock. Another 100 years in that polte. Kalau sudah karbi population non itu kalau tribal population masih karbi masih 42% something lana bilu. Lasi ini tuh ke non apor hupulte atau kita pilih Facebook untuk pilih pilih niji lo pulte. It's time to wake up. It's time to wake up, guys. Come on. Hello social niji. We have been having our time since the past many years, but we have not been able to defend our own identity and political integrity. So what shall we do now? Lasi itu mangke politically saya nak apa? Icok si kilili ke dampon but ulo citan lap kabilo. Sampai nol bangke ahong lo bang apan amen tan lap bang. Council election ke. Pulut iritum tak tactically claim bang. Muladak itum hide na people te. Ada ke itum isi je pas amen man tham da. La ni lang itum nang thak po ni ning jidak po. SDC phandan jong po. Frankly speaking. Honestly sini ning jela hai. SDC udah ke claim nahi akam lo bata. Anta claim udah lo holso people si pengal do ko Kali nangli tuh lang puson siapa sini yang thak lo link on Facebook hai. De aron ke dulu kali terang. De lasi hal sudah dak itu mengisi pas नहीं हो रहा. लद्दाख में से गवर्नर अप्रूवल बनाई. गवर्नर अप्रूवल से बंदी पुल पर भी. इले तुम हाई कोर्ट केस पिलो. हाई कोर्ट अपन के असेंबली से के
Purda laki Jepang kilo laki. Laso pasi ili tu makan non langan ba. SDC di dalam mau alam tu mereka ngek bola ni cilo. Mau alam kecil top 30 department su. Ini tu mereka kado ya. Nanti tu lulus ke terima si dok perlu. Itu ki union list tu mereka lo 98 items su. Laso bang pen itu transportation son. GST apa yang excise mesti tu ya. Sales tax mesti lo. Tu GST son. Even industry son. Subject to increase number 7 of the union list. Union list norms itu case list 7 polte labang ke that list 7 will be made in the parliament. Halak ke defense man for the purpose of defense. Ini tu ke tank morai ini, itu ke hovi jet morai ini lo. Ini tu ke jet fighter morai ini. Lapen apa break bang ke itu ke mau kucing tokut ban lapo. Industri sama apa? Even polis pada ke tiap fransi nong ke tuhan jong mitang si kontak logo indah ke council ke pun. Anta take ke up to the level of high secondary. Dalam pakai mitang si agon cikgu long pun ke. Dia dah sakuri picu kali high secondary teachers pesa appointment si dah kapite pun ke. Mitang agon si cuma mitang lu si lupu. Itulah high kota kadok iman nak bilang nongka. Even itu kalau ada DTO officer itu dah pun license mana dari yatim ini cina lo loan champion pun tu license ke enak pun tu ke poster dah mudah 3-4 thousand bakal jual je. Langsung tax yang ada no pot ke itu dah cina undi. Tapi RTI information itu yang cuni kan 475 crore dah collection. Langsung tangkai itu cina lo ko. Tapi langsung dah approval kiman jiban ke mau ke political document ke pandai lo. Sistem ini, faham. Execute. Tapi langsung cara banyak governor approval lah begitu tu. Governor na approve freedom lo. Governor approve apa ke itu mau ke April 1 ke citok lo. Tuan ni ke assembly session lo langsung cepat saja lo. 29 June apa ke ingat governor si approve lo. In spite of that itu man approve dong PPD. Asi governor ladak donai ke lo. Governor jong si dono te labang ke itu kita kalau autonomous state si kilo si matani. Lasi nora apa ke acat te claim to mereka governor approval nak. Six itu ke intang. Sampai every little things along jong si itu ke governor is a protector of six itu. Laki appreciate. Laki accept lo. Sistem ini nang lihat data soal game pun governor approval long tek nahi. Governor approval is article 163. That has to be consulted with the council of ministers. Need to understand apa kala. Nang itu PHLC to understand kuson ni cing dia tu. Lasi langsung kacing ibang tu na. Propisah hoda tu. Sampai itu bang potro petal subang discussion tu bom nahi. Itu responsibility tu itu ke. SDC pen PHLC tu hal semua itu. Nasi kali kalang pun debate ada tang kali. Mature pen tu debate dah. Mature politics itu pertulan kolam masih tu. Lasi PHLC pen ini hai aron pen si claim lo. Atau bang hutan ni jok tu main dah bang aron pen pedak ke. Constitution of India pun deh. Anutin every single Indians have the right to vote in India. Boleh bukan tu tak. Lasi itu ke by any chance SDC PHLC pun itu original itu BJP lo pusat itu murah PHLC pun itu lah bang. Lahir ya ini apa tu? Sudah ke. Article 14 nali reference ke nam cok sih. Artinya 6 schedule ke Indian Constitution is for Indian. Sudah me 6 schedule is only for scheduled tribe. You cannot take Article 14. You cannot compare Article 14 with the 6 schedule. Artinya non nali itu. Wait. Ini tu ma foreigner ke lada ke akapre angkan me kali lo. India arlo hala non tribal tu si ini tu ma foreigner lo. Lasi ladak pensi angdeng pihini angdeng sotroksi pensi ilitum komasi election thurji ma komasi voter list lo amen doji ma alapen delimitation seats kado kabian ta itum dak pensi silam nang tu dak pensi itum di qualification of voting lan itum dak si silam ber ko 60 dola teng pe lasi hala article 14 ke nang liola ke nilie kachinia teng bolotang te hala ke equal protection of law pen kali bukan nali article 14 di kolam tu equal protection of right juga. Lasi hala ke reference yang boleh deh. Langsung pani thang itu lang Islam है. Hala ke 60 orang begitu ke itu administrator si claim pun. Itu administration power dulu lagi. Dan non itu claim dulu dari people vote. Bah so an ke itu vote pa yok dulu claim dulu lang mati. Aron pero te claim hai pina tentang pana pa tulok leka aron pasang lah kolam bah. Hala suka pas bangga governor unai non BJP nang tu kolam sidang ke. They have sold the right to implement article paragraph 27 non BJP dong sekarang ni lo voter list high court dengan itu voter lo lapun sih masuk macam nak lah tu apa perlu sampai
Coro lo. Besan ho. Besan ho coro lo. Coro lo besan ho. Punat lang lihin pen. Nang kopi si pupo. Chomne ta pulo labang so Karbi Anglong conclave kibige lake isi constructive isi a resolution wangji mapu alang litum la kenan stame lasi litum labang so conclave ke dobenda ison bagale jong si long lo la mission alam mo sitame la anchoring benanga ju ison hala na tha kapre hotel la ke koson si bangun bolake lasi nili ameta pulo nili ke out of topic jamming tumde nali kopi mana ka jus lasi rampo tame la pulo nili tum nili theglong la bahini tame out of topic sila tum nampon la boson meja nili bange ringang he ahok lamo lasi la non bange non bange kali kalang da BJP asingan ko eson si lasi lang ruling age hai ruling hai chanson si la tame nili pulo BJP asingan non hai jonsi sokra bangali lang malom suet men si chok lagi bola ke possible kali lage apa Guan ya ajak kidi kapre ka sokra tum kachari hotel se ule bultang de non malam so wet pen sokra along nan to pensi ulai it is not possible Why is not possible? Jong si piani hamla sia proses ando men se pachok nahi bo hormugli lage sia proses ando da ese proses a proses ta ngambo Ate central government yes it is under other process yes it is under process district analysis this is under process fire system. Lasolamo. System le pida absolute apa power. kapre nili dami dum ngali tum nili ase thak chati Nani tuma pan non putot nili adjustment. Non apa ke nili FSLC tu manta ajulo. Tapi non BJP pan sitame. lapene sik thakeng tundulang ame dalang li claim lo he is claiming that APSLC is the strongest opposition party in Karbi Anglong but it's not true why Election why so because election alam le kilan nam nang kali nam nang li tum ke elected representative inuta belang oh grassroots level bendang lo up to council on nang tum elected representative belang Indian constitution along le lam same total political total sis among ben 100 sis bal total sis among में 10% जम से तुम हायुन पुरान से लास्ट में तुम opposition party को केकले मुझे नो लास्ट में इन्हों हायुन ने लास्ट में तुम opposition पूरा ताना तुम चले मुझे लाला बोलते Coro lo. Nani pan apa pi pon tu po. Nili non topik among pen nili SDC youth forum pan ka jukan tung. Non nang li tipu alam te ke pan akenang so la pela ki mission SDC kaningja nutin pan tan nili tek polong lo. So SDC pan nili nili kali ili tung gar tung non nampang tek polong la pen la non present situation present picture pan hati. SDC ahuti sing tang piklu. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ta cari lo. Lapen Jakong ko pisi kenang jima tahala so hot Karbi Anglong alam tum sika cari lo pot Jakong nang itu malong situ lo. Sitame Autonomous State la hempre la implementation abang kenang litum hala so hot sitame paplut tut lo. La so jok kopi ko sonang lituman bong kopi ne alam dokok tahai raratum non karjukan tum abang ke mate raratum anding alam abang ke lahen lo. SDC atuma phan ke non pahai thu sitame pahai jongjong pathema la tum Jakong long et la phang sitame la tum claim thek thetat lo lasin antuma phan la SDC phan ka pahai pen autonomous state ba il tum hempre ke longji poke ningka che thechong train piklo aso pathak nang liko bisi pupo Kiba nani theglo pule mission alam lo na pai ro tum han kali non bang ke ningka che thechong train piklo ning nang che the non bang ke poplo po bang sinil gipu aning nang che the kali rara tu asin nang laso apakah lampak la wita ko bisi pupo nang li mani je thete pusi pune mani je thete pusi pulo ni je the si pulo pilo itum kom heklo ni je tum kom heklo la belo aku ni tum kam chikem tuna ko rong na ko branch buri chi mobile sa ko ma tuna ko la ka puli no pati la la pulo ke ran ko ke na ni je thete no ko la belo ini picture si pini 90000 no pule den di da tum parti pela bai ko BJP tu pini da strong pina rembe dei pudumba thilo ma yata maturity duro Lalu, SDC ke klaim tangke majok na bela, majok asong tame ladak PHLC, lagi cetan mesti jok polo. BJP Kongres untuk menarik kapipan asap soket pun menyapa bela. SDC asong ke klaim ain menyapa bela. Hala bang cici macam ni mah, hala seorang mana jok. Umar bela ke, who brought us? You bring something for us? For a people of nang family non artis tentu mapin lo lapang
nangli kipu bangke chok lake nangli side pen bangke chok vet lo sitame rada tuma bangke neli ke arjulo neli ke karjuya bang penak lo ke rada tum alam te kupima la salam te ka pang room ke en neli arjulo rada tum ka bang pana ini thek thelo ke nasi neli si karjulo nangli phan karju bangke nangli asap so kamat hadar mate ke than ka pakla asap so ke chat king chat ko kupia porma protan te SDC tum council kachari long hut la hempre wan thek thedat mate MOU nang tum che toklo mati la so jok nang tum hala so hut claim thek thedat lapor non le pahai sita la tum ke wan thek thelo claim thek thelo pusira ra tum kipu nasi kupisi nang le puji ma pusi neli pamo nang karju nang le phan Boleh boleh nang li sih neli ke ente nang le neli la nang neli pulo kupisi pu pala so thak nang ke la itu si claim apa itu mai king ko ma gimana tu example sila lo isia pon dono people's party apa lo tu mujuko non APSLC dono APSLC MP election bakciolo MLA election bakciolo MEC election bakciolo 3 elections ailo ma ahi non 2024 lang po MLA election can you guarantee that APSLC aipu BJP na rempo 2028 pe la MEC election lo usu kwala aike ai 2028 pe APSLC ke 12 years ko so aipu pe BJP la sama sama BJP mana bamelo kaya BJP Congress itu kata bamelo it's very true and it's a crystal clear that BJP and Congress will bring nothing for us therefore latung kicuci ke it's a thin air men si cukup potong ke yes the situ metina ni orang Congress men sekat dah betul dah BJP sekat dah kalah belum ke sama example siap rumah mata kan maju ke puno BJP rule for another 30-40 years Coro lo, Medino, la sombra nang ko pide pujuma. Ele tungke jonghele lam ning je sita demokrasi ate ke aphusi ke kaune tungke election result pensi ASCC ben ratu reject gelo atima rada tuma hursi wa IPL for the last 15 years 15 years ahut pilo hemprek mana je solo sita MOU lo se compromise delo hala so ke hang cheng autonomous state une desi MOU lo si surrender delo jut kok lo surrender ke autonomous state leke hang gali be halo so kali autonomous state to SDC autonomous state pilo kali hang jadi nangli pan did you respect be nangli lose them so the MOU pakai keeping in view of the strong commitment of the central government of India, Assam and the tribal leaders. Nah, tuh harus kuisong jatuh nasi pun. Cini, prepare dah. Nah, itu ke reorganization dalam situ. Dengan angke reorganization bukan itu mata ke SDC reorganize kelos pusi mata. Reorganization aminin ke nah itu political definition lah political science. Nah, lagi los ke tri lalu. Reorganization ke state reorganization porte. Further reorganization ke porte. Pantri pernah ni lah bukan. Coro lo, nangli pan kaneng je apor pipon di sita meli tum kapatik apor teng pen tipik lo lasi isi APSLC apan karju kangtung tu alam the dak keto kondo tulang raratum dak langdam lo nang social media long jong si election kerala plotang te APSLC si dak kardenglong autonomous council ta charipo MP ta APSLC si haipo CM ta APSLC si haipo dak social media long bangke active pic son si pendang thek ponong lo comments box long lanang litum lang sitame copy opportunity litum MSC in long nata chepa haidun thek thedat lo nangli copy si pu pala so puthak lake ele tum chini rigging apot bithung along lang nam nang bithung along ke theng ke chok pensi BJP tum kam claim ke ther laga proof do video clip san da do polling agent man ke sap hong ke waran da do de la so polo pen massive rigging la tum ke massive rigging men si ke claim la tum ke la pen la an si ke ther lo voice record an da do nang tuma pan ration card ang thanji nang tuma pan hemson nang pipe ason mane kiduk ke la kachini ne arat tum pan la tum man ke threatening lok pen si kam claim lasi netum arlo pen birta kelong ke nitum sit kre si hai pusin tum birta kelong ke dam tang utam
Sit crazy nang litum hai pusi beta kelong. Beta kelong. Inta kupia porsi hai hedat lo pubang si la kupi porsi nang litum hai hedat lo. La tum BJP atum kupi ne bidi kanglim ke kher lo pusi nang liki puji puma. kalang Kupi lo ke kher la tum. la tum ke claim ke la son lo la returning officer phanda me ching kidam derti la pen ki thi ke jang la pen hala at halloween atuma mange bhut jok damune pola tuma men jok derti nonson singhason approve do lage evidence ado massive ranking pen athema neli ki puto lam kali Chorolo. BJP tum ke ICU lo Chorolo. dolo non ICU lo Jitan be ke hai nang li kupi si pu pola sa puthak nang li pan akoi nang kar nang li tuma pan akoi nang kar bok puthak. BJP tum ke ICU long do de lang non mata non ta ing tang kring lang BJP tum ke next ke APSLCC bang beko APSLC tum se ICU long do non mat APSLC tum se ICU long do bom continue ne tuma Nili alang li phan li isi thak ing tung alang li phan ga julo engkor hin pen pipot se social media long mang eng tang kring le pipot se election mang ha he de lo pul alang li only bitung example se pichot tang le nali tum bitung long se election thul chon man de nali tum kato ka nali betalo tum bitung long se ranking election lo thul ke chon claim de belek lam Ranking tang nali ke claim. tum along ka prek hai ma along ka prek dai he pul dang de nali tum hala ta Punja, bitung long punja example long dalo. be Ranking bitung lo. long example ben si hala all kar beng long long da tang plai bula ke chok che la bang ke Chorolo. Last Chorolo. minute. ranking ben Lasi ranking ben BJP tung ke non putang tang kring lang an partai sialam ni dang li phan pachini kal tumang la pulo opposition la tum ke dam tang asme tum theklong de hola voting machine pen le pi busta me sima isi problem paklang no lake machine pina ka joni sirem delom ha ballot paper pen le hai BJP tum ha besan dakta angko problems bidun tu ande ko pen lo election patu puke nali tum butha ko pen lo ande ki ha ande ki hai lo lake machine men le patu da hai po ki haji pulutang de la pen Belot paper pen le election patuta haji bro de hai bola bange agat pen Chorolo, dang le chorolo. tum ke patuta hai ne la patuta hai ne mas tuliram rong ha ke threatening pen lok si ke ther ke hap lagi last nang le only bitong example ki pibang la pen ka prek all kar biang loma 26 26 salong elong da he nang Vote tum ke jok long le, elong da he at nang tum Governor last bitong Panoelo. example el tot ken nang tum chok che elong da he nang governor tum phana mare pialu Chorolo. Nili Remson be ke hai pan kar jukang tung nang li pan sapor non pipon po. Akar jualam te bangke la matlo. APSLC atum la social media long lang pulotang te la tum active la penalang li tum si social media long ke APSLC si hai dong lo sita me ne ethelam budun itung lang da malom so jinili kala comment salong la pena press conference le do ba ruling party to me son bak le kala social media long teklang same comments ke hoklam comments ke APSLC tum se akhaino comments ke ong same BJP tung ke akhaino comments penang binung pipek BJP tum Chorolo, kopi ma kipi ke nang sot la se pichot BJP tum nang li pan apor pichu long ama long recap jordan Cholo. long recap jordan lo Premson be pan sinon li apor ki piji. La PSLC atum apor thak nang li kopi si pupo. Social media long ke active lo sita me elong nat MSC ta chepa hai tek thedet la kopi apot lo nang li kopi si pupo. Nang li tuma panta apor pipon po. To nang li besang ho nang li la so apor thak kopi la pupo. Social media long active pic lo ama se constituency si de chipai active bang elaga polisi dia polo lo ke social media lo kan langan yang bang paro pomo di jong sinang li amen hini ki thom amen chitap account fake account men pure ra kali ligalang lang tok tap re jo lage si kon jilo polo ke lage hailo lo ke lan bet ke ladak bang 500 bang paro si lo bang suri si bak yong ngai te melan tok jo tok tap re no kali ligalang lang amen chikrong ra no amen da kali hini ki thom fake amen tore ra jong lo hala ka thang lam milo social media ke important ke nang sot sabe polisi bidat polo arong dam didat polo arong dam didat polo Chorolo. oh Neli nona bangke dak na kasi tong dun ke te kiting atum nang le tum ko PCR juing tungji la pini la bangsa putak neli apor pipon lo microphone punat tipik jipan choning rilo inut pen inut tihek pen isia question se julong chatji la pen tihek pen direct question Hello. Keceng si nili jongjung pen masih arju po, nili mo pen dadak pu hindam masih lak pik sita nili arju begi. Last nili karju bang ke jasmela bang ke paragraph 2 sapara 7 alam si arju po, lapen ke la jasmel electoral roll. Mate ke cia so pan voting than lap tangji berbang seputak si arju. Lapen labang so putak bang ke non BJP government tu bang ke inthan tedet lo, lang si alam tuman ke arju tedet po. Lasi non ke claim ji atum aning ke hang atum kal si atum si jasmet non mabang so campaign bang ke claim lo
lasini likar juji po bang kela puson hello bisarlam nang tum council cari lo nang tum high tet lo election ta high tet lo lasi nang tum election high tet pen pustami claim ji purutang te ke dam nang ji ke governor lo angke governor ta kacar juji abang ke council of ministers mate chief minister of hansikar juji lasi chief minister bang ke la bang ke mantri ta kroi phelo lasi nang tum council cari tet pusitame nang tum ko son we claim un po lasi thalang isi tu terang, lasi nang tum labang su ke klep jiap, metang council of minister ke pado jiap han, hemprek hang hetet, kopi posi nang tum hemprek bang hang hetet si halabang si bang tang curong lo, labang sir. Hemprek hang he pun nane meeting long ni tum kaning je tum ba. Ave kadi, ave po, ate. Six schedule ataksi autonomous state ay tum long unji lage clear nahi la itum constitution ing chap nahi atema autonomy itum ja kong kelong chenge council pe se tum ja kong kelong la pen mo pen nang linangkar ju ke lalo haidet pusda me governor long si dam nang ji ante government of india governor phan ko pila mek pajang phan si ke pangni mante why alapen nomor hini bang lahen lo mane constitution beyond the constitution le tum ke hang kali constitution arlo ke do tang posi tum ke hang po governor people of claim ke de ji definitely kroi vek ji ago governor kroi ke pulan high court dolang supreme court dolang definitely lage tum unji ining binang ne labang ke choro lo laso komale ka ju kang tum do theklang protang te Direct to the question Nili Arjuit po. My name is George Timung and I'm a big fan of APHLC. I'm a big fan of APHLC. Okay. Oh, Nili APHLC nining dok pick Nili men ke George Timung. Arjuit ka, question ma Arjuit ka. Arjuit ka. APHLC tumphan aning to ka join ne. Nili tum ke ahok lo es englong po ke ang bong long personally hedi lang pini really pini dam hutan itum tipi dundun nalitum eyewitness da doibot ahok nilitum un an thek an nilitum cherap dundun sitame don't you feel lapen PHLC phan I'm here to make pass se patonang de ho sitame nalitum join ne nalitum along inudimuni da join ne nalitum asap so minus hoy son feel fema because wait sir wait sorry sir nili lam thing sining jelang it is a organizational matter nalitum han arnam here to me pas se padona sitame nalitum han in si na chuni na than ma chini tung kak tung la pulo inulamani da join ne nalitum pinang an nalitum han aning na oy do kok tilu ni ke dareng ni jai akide kursing timun pomenta sar ningori ahok nali tumhan ini tum ningang dokpik nak cerap dun bom sar tu ahok na lapen nili tumarong ta PHLC ning dok aning keto ani PHLC ban ke jok tum do nili ke bitung solo dei ahok lu side pen hai ke jok tum do choro lo timo ne dareng khandang lu sita me na nali tum la si la solam putak bang ke la riho pune laso akursing puphan ajoine nalitum something like pene negative impact ba nalitum phan pene kalukson son feel fame nalitum kali I'm asking to your representative to lapang so putak lamboi ki pidoni panchoni dilo ne tum ke matha bangke thangta akheno ke thekdam long le non mat ke ta party long ke kapra party long ta do lason ke nili thekdam long teng ke atema metha party protect ye phan ke BJP dom da kali da kalang bom lo kente ne kali da kalang bom lo ke bapu court e besang hota me ka che protect ye phan ke non ta ekdom do bom lang bom lo ke sita me award ke 16000 plus me lo puta yo laso joksi nangli tum ta alang ni tum ke claim ason thak si ke play manangli nangli lampen sinili nangkar jutun ke play ke kali sita me hala kisiman adi bet along lam ke counter nang kok mati di LIC party phan ke la se counter long mangke positive negative ke dolo la mangke so non ite
lapunat la rada na tupen batai si karjuponji pana por pipon lop tihek direct question kachuning rila por jum pick loili tumalong direct question Jadi kartu adalah satu baik itu tanggi ya sifan kalau tidak kong itu hut kot kita kalau melihat asolam ahok no pilih ibeng kepan diek tha nangli pan explanation pan ke nangli tum representation dak dolo nangli hin pen ke question dop lotang te arjuik noi ko just question tante do dak nangli tum ame phu doi kok loke ake hai dia diek tha nangli pan do like accept okay jadi kita bukan salah nanti boleh dia loro na lagi ting dengan kita expression punya kong tu kami kita express tinggi polam lah oke dok tolong ya diri Chelsea pun sih lama lah lo ini tuh mes kisip no Chelsea no he long di long pa acara itu kan maka tuh kan tadi tuh cek siapa pun apa deh cek siap lo lasin nili noro lo isu look isu dah oke Meghalaya so karbing long arat karbing long de ha nangke perji for subcommittee na tumpang formel haso for subcommittee karbing long along le ki ponji phan jen hector ni pani bangke atumpang formel ahok lo ne chupai lo ne pepar lo ngaklang alam pa ahok lo ki Pati hala so por hut yes isi tumke batai che song lo harna dulo lakana tum dia haus an ke chini lo rat na chini la so por hut special si atum ajir po itu thani phani ar julo report nang tum 90000 mandate do arat do report nang tum Meghalaya so phan board longdi pi puthat nang ha so bang itu no si putha la so kala kula la tum nang ki thalo dili phan personally kala ujoi sing pro hana ni bas tenong tong lo week Meghalaya dam central committee tu pitong ka chingki ne chini personal alam kali deh ni tumorong korte nonta kapalang unang central committee pu kala dipson be lapan abdul hala bang than bangke hada bangke tribal atum abus tu o kasih tum garu tumita ditumge mo tribal abus no dat pol si de pudula along leo si Meghalaya pe si pidet pulong te hada bangke amri konstitusi to bedat po cintong konstitusi to bedat po first ke longle pura si puta pila long be pan puto citong thulole pora tum claim predet Meghalaya dam jui Meghalaya dam ik silong dam la si ota reply belang kasa nili karjuang tung bangke hal so Meghalaya dam bangke por lo nang tum acu yor si suyorom dat ma karbing long le non ta protes ahedat ke me murai pak dia hedat ke kapatha bangke longri long patan kacirai choro lo hala so phan to kopila pupon ang la so putak haladak Meghalaya ke dam mabangke alang lipen ISU wan lahedi soyordiat pusita ka soyordam uphan kali sita kaiki aning kan same border issue dolote ka thenga che chok dokati communal conflict bangke 0% nei hodake nil to make mang bang number 1 lapen number 2 ke nil tum APHL siben puloke boundary demarcation ke 1951 ateng pensi government of India ateng pen la so teng sini tume longnang pu lalom ni tum ke lapen border de le longli kali ile tum karbiang heart of the city tum di pulong langdam nang ke be ke chisi keng sang so seng cho de lo bonte plung la nang po ne tuma ke mange dak heart of the city border anda me ne tum encroacher samane plung nang po lage lalo to choro lo la so rata hin panel to lage SDC tuman ke false allegation lage jok che lage la so putak non la bangso il tum chingwa ruling komane karju lo atenge la ruling atum se claim nahi ho those who are sitting in the council ne tum ke oppose dun lo la tum ke lam the sida pipe BJP atum ke 1951 ateng ben la tum se council lo kang ni lo hala ko lama julang ma manili reply pinai nang reply ping ti hek pen BJP han ise question aprang sinili reply ki pikang tum hedi alang li tum am head ak hai mane timung sa ho George timung ak hai alang li APSL sialong inu da joine asap so civil no dak lason galima pu alang li bang reply pitek theong la nili tum jang ko akoi pi athema phala ri ho bune bene nang li tu la kanang li tu long tu la alang li tum long ka chok chia chok la ni dola neta dola son tir bode alang li tu mong ka che tol te ke chengalo 1 minute PSL silong ke already ka che tol te ke chengalo
Lasi alang litum kace tonte kace papin dia ban bit la ni litum masang ko akoi na bitu. Lasi la ke riho ke na litum ma problem. Lasi la ke la na litum ma coba 1 minute, Tadi okay. ke mana akoi na pinang ne la ke. Okay, hai, 1 minute ni apor Choro lo, channel choro 1 lo. minute, 1 minute, 1 Choro minute, lo, 1 minute. Angko dolang ke pinang. 1 minute. Pita chok lama. Lasi, ni tum dong along de leke to kali alang tum. Kapre lam dolang ni lijong silang buat tunai yang belum. Alang tum long Dok ta tek la to. apor jumpi ka ke. 1 minute. Dia chang lo. 2 second, 2 second. Alang tum long ta to. Siksidul bote asto chingchi the nei po misinterpretation. Ne, Chok la bangke ini tom. awas article 2000 po bang Basic to. explain di ma punang litum cini di pam. Article 2000 po to MLA manghu. Chok lo. Non ladak ili tum atepi. Akenang sot alam Alang le dam litum de basic dak. explain di ma punang litum cini ni det polo labang. Asto chingchi the po ta to ke ande. Chok lo. Dak ili tum la bang Acu, chok level lo. acu chingchi the ta to. Dak ili tum riho la Apen pen. longri longpat kacerai kom ke BJP itu metene ne. Laso kateni ne joksi under the leadership of Dr. Tuliram Rohasar. Eviction na batai claim lo. Duduk kulu ni son. Khan bos ni son. Langkah jan son long same BJP government ke do la. Ake hai Dr. Tuliram Rohasar leadership pensi. Ni tum cerai kom bom lo. Eviction to bom lo. Lasil also say eviction ni claim bom melang. Choro lo, choro Tum lo. government to pen. Ili tum dak aso ka ching thi the la pen riho la ma bangke ington kok na. La sinon nang lihin pen le arju poninga. Nile direct apu BJP claim information nile aju po BJP tung chingthur piglo develop piglo posi adu kabe amai along kena long amai ni jithang lo lasi halawang su aka chingthur wan ma tabang salam nile aju po il tung la ke khelam pena posi anu tin da la ke mane ni hainangi kolam bang kali ahok alam chingi bang se me nili alali phan karjuang tung la halo bak pachingang tung bang la halo development abang alang itu ektom karbenglo cingtur piglo posibulo il tum jong census lang bulu dangte 1951 aningkan census hu il tum akhe 100 angbong pen phan pharo angbong pen 96% itum inglong akhe karbenglo do lapen 4% of angke like non tribal sita 2011 census hu ke il tum inglong akhe der bangke 55% galo lapen hala non tribal 4% tumbang ke non ke 45% to koklo lapen recent 2021 census record labang ke a news fast card yang live no kilo labang ke tum kar bia tum der bang ke non ke phan pharong bong pen phan thong ke rasir ke dan de la development loma 100% ang bong pen kar bia tum non ke 39% galo la development loma number 1 question Kali- number 2 bang ke Isi question hai. only 2 question Okay. next question alam aku cingthur olo boselang tum pulo kidam tang ahut lutum pheglong prong dilai rong pimplam alom dolong kabi pena job inur asar bora asupi isu tuai kinam tamji kidam hut dolong pen cingthur mati jang halat development lama sita mudi kidang hut 400 crore la khorja tangka kedu la development lama ne padu jang Kalau development pu alam nang karjuji pu pen ha keceng 1951 anikan pen kipo dam lepan manga sab so jikeng kita lo athema kalau population alam nang lerong mati kasi population percentage alam hai ke nang dak bangke kalau development pen jiton tidak pu development alam se alang le nang karjuji pu mati development alam ta amet keceng si pen ni than lo development ke council kachari long BJP tumbe non helang lapen India independence long lok pen lapi koma a government se ladak kiong lo koma political party se dak India long kechari kiong lo mat dak karbeng long termas council long boleh punon koma a party tum se kechari kiong lo belotang ne kapre political party tu lasi whole hai a problem sa joine BJP phanang karwak pu bangela chiton te jaji don Choro lo. Alang li alam the lam klar report. ako isialam BJP pen non head jong se kirulang buai fit pusitame development ke kapre ka political party ke cari tang tume nang compare dun masune Choro lo. La kepa jutsi karju kangtung komane dolang putang de kepa jutsi aparman. apo Chok poma. apo tolang maho apor tolang putih jorjidun po abin Jorji. nang kumading no maya hem poding no apor tolang gede Thi hek pen. Dia bisa Arjun. Lam Arju tu ni protang dia non ko masih cari po ma tu masih Arjunang po. Ala kapek tum Arjuner ke lagan dia. Velo athema
cari bom tum si pami ke pami po pengen te penoi po lasi non cari bom tum han ni le garju bang la hello itum make hai tuliram long hang pan si minority morcha tuma mai long ang likan ji poloteng tang te ha kunani ate si pangpar lo nani UK long tanon Indian origin sinon ke prime minister lo tang ha Mauritius uta Bihari sinon ke padi churo tang ho lasong si pangpar da lasong pangpar da bang kala puson lo karbiang long ar luta bang joga munili dak bang ta dak cepahen puta jok lo si em le mam ta jok lo kusirang di puta lasi si situla long ken na hok ta bang ke jeke biamen ing thani pun ho tok ti kusirang di pu lasi nili puji pu bang ke tok ang avi pulutang te itu atet le bir tet sa cak phong nang poma halaba sin le karju pu lasi etet kacerai kom ji phana bang ke kudan kunasi tok lo pupur te ai nang elo lake ri te ai nang elo etet kacerai kom ji phan ke kibir jang ring theklong lo purutang tele kacerai kom nang po te non pasti aku chon bang non lasi non itu makisung ko pilon te non akisung alama bang la hello non itu a development ke nangi puke ason do ulo kita hala hai abar sai kelong ko matlo komol chen son 4 crores a contract sai kelong hala komol chen ke apu apitong da ke nak chesong dun loma ma ko malo de la ke lasi ni kudaim bu bangke asona mungban umar habang phan hoda et ke le belu to ana sonda ime thang phan nang po lasi hala tuliran no hang ke hai kan ji banga so men ke tak ing than nang lu lutang te la ke mun lo percentage banga nang kampong po la ke muan si tum hat 10% bet anu ma tum ka kang ton pokerte laso koin na sudah nangli choik lo karju bang nan sing ton ikok po nangli kopisi pu po Dr. Tuliram Rohansar Stamil an ami thanga khai phan kaching hon he set alidar kali donatum Dr. Tuliram Rohansar an le ke matha thek the alidar kali Dr. Tuliram Rohansar itu man karbia khai jogwan langji reng wer langji buka matha kai ke alangli ke matha do lase alangli ani ke matha long pati tonun mate nali tum same kachini dun sia ke mela bangke lase Tuliram Rohansar non do bomosi lake emek reng lon thek long lo hola pu bang nang che raya dim same puthot eviction guri de ti lake ko polon de lage khai kaching hon nang thek la bangke lase la puson khai kaching hon nang thek kito abang pu lake Dr. Tuliram Rohansar lake alangli phan mo ni de ranji ke pune lake lamding ro cholo karbi thon eviction ke de kaching hon lo ma ada ke karbi thon nang litum ke neli sila nang pachini lang nang dhaman hola ta dudu koloni long eviction dupam hot bang APSLC tongge eviction nang ne putum lo tumonge eviction nang le eviction ki koi ke tumke APSLC lo ilitum dak kichu sia question to la dudu koloni long eviction ki koi ke APSLC ilitum ke pat jutiang deng to lo apor topic lo ilitum apor ki thikateng pen ekdom tihek pen direct question tihek pen si Arjun ji ate ma apor velo ake me kam ke kem te welcome nang ji majok a party prame itu ma government pen ake me kam ke bang nang chirai thi bade mil tum eviction claim lo nge kadu ke welcome lo even SSC political party nu welcome lo tum ta ate people APSLC tum welcome le thira tum people se oppose long da dak cholo la se khai ka ting holang thek lo ma la kan da APSLC tum se khai ka ting holang thek de hola dudu koloni eviction lo ma tum la tum people se oppose long welcome nang bolo solam mang ke chorek lo besang ho Question to BJP. Thi happen. BJP phan karjuji lalo. Paragraph 20 along Constitution along kopi sige tok lo paragraph 20 long nang lino naman nang thak itha. Lahai aku ison nang kaljupen kaprek lake dake exam kali ke lake Halang. lake exam kali lake chok Let me reply. nang li puelo hola dake tok nang kopi ma nang li pulang so a reply nili nang bipo topik nang lipan ani nang lipan karju nang ji nang li kopi ma aku ison nang jupa me nang hola nili nang thak po Nang litum nang thak tek dedet. Paragraph 26 schedule to the Constitution of India. Paragraph 20 ke tribal area. to choro lo ni nang li nang question kali kali bipo nang arjun nang ponte Gaw kali Pante. dong son sa chini der pati bilo nang arjun nang halang Nang litum aro dalam chini ni. Aro dalam chini ni. nang li dong Aro se dalam nang li chini pen ni. nang pati ni tubrino Nang litum aro dalam chini ni. sita me nang li dong se aku son bina choro lo
Chorai Cái thạch bằng nali cái thạch chorai bằng ko. already. Question. He knows the Don't answer. percaya No ke more question. tempe. No more question. No more question, please. Dia cho hang lo aport do akaprek ani akoi le tum bol hang thunang. Non ke pat jut si. Ke pat jut si ni le tuma question dolang ladak. Non ni kal jukang tung dak. Malam so alam bang arju dunik tha. Dak APSLC la pen BJP pan tihek pen. Ili tum ka kang ton nang po temanang le tum kon si kapat tima. Ili tum nan sila so program bang ke le tum successful. Atema apor alam to. Little bit up to the point log lo. Na pi don. Nasi tihek pen dak MLA election ahut den arong along Amit Sabang lo. Lapen MP election 2019 ahut dongka mukam Kheroni along Rajnath Singh bang lo. Campaign apa? Halaso hut lamcha ke pitekang ke BJP a government jong si form lo plotang te hempre ka fan resolution and ponpo pusi kipu. Lapen nona pitu 2021 Loring Tepialong Prime Minister Narendra Modi ametang bang plutlo sita me haladak hempre kalam te isita ningje tekang kedet rara tum haladak kitun ke lam te sibak ningje tekang jimapo kasi adak lam te sita ningje jedet lapen halabang sa me pialong open pen la atak cepak lang dak pen Bharatiya Janata Party atum hemprek nang pibek nang ji karbia tum akemang ke hemprek hindo pun ningje dun peklong ledat pu sirada tum nangli tum apan akoy kipi kopi si pu ponangli Hala areli long masih tok tan lo. Unity, peace and development pu areli long masih tok tan lo. Take it's not a political rally. Political rally kali lage. Political rally belote hala dak vi positioning jikang kedet la kapre kalam. Sampai hala dak ATP long sido unity, peace and development rally. La hala dak bansi kadu ke jini lo. Lake election campaign phanle, made political rally phanle, prime minister ke dak nang kahumri kali la bangke. Kali chorolo nangli kipu abangke hala dak ATP abangke hempre kali deta posi hadak pinpur dun dedet lo la pen prime minister ningje tikang kedet lo kusipulo nang likipu bangke ahok loma ahok kalima kala BJP atum nasi neli nang li phanang kar jua tu bangke la lo nang li phanang kar jua bangke prime minister jo asonson jong si kar biang long ke bang hut jong si litu makar iya ke mangle hang dun de plote comment lo ke hang dun po la so lamang ke BJP तुमसे हेम्प्रेक हेडेड हेम्प्रेक अनिंग हे पु आलामे कालिपिन लो अथेमा अमेता निली पुलो BJP aparty long meeting long executive meeting long masih dak resolution adopt lo ya BJP party ta article 244 e oton mas state bang nili tum ta nangji pusi resolution dak adopt lo lason ta BJP pen kecari aparty dak council long ta BJP sarkar si dolo lasi under the leadership of Dr. Tuliram Lohang sir sitame dak resolution Kalau tak sesol lang si resolution kaya daw. Lasi BJP pen ke hemprek ani he hemprek hang he bola me akuson se kali hemprek hang he pu bang kali Prime Minister Narendra Modi ke bang hut kopia pasi hemprek hang dun den mahala sona hut ke bang ber la sona opportunity ke avelo pusi pulo sitame nangli arjuriat sitame nangli lam clark ke lan chotpo hala ke peace and development apan si reli chodapot lasi hang dun den lo choklo neli APSLC pan kijutsi la ke kijutsi lo kangton po APSLC aphan neli karju kangtung ladak olah alam te dupik lasi alang litu malam larat la neli dak putupo neli APSLC pan kijutsi aparman si arjupo engton kokpo chokji neli arjupo nang litu mapan all party non apar Bharatiya Janata Party atum dak opposition party yang bong pen kang tang nai komatma kopima palam the nilipudam de sitame ke ong dong arat abang non apor abang ke APSLC apan ning kache the nang ke pat bom abang ke thek ponong bom lo nasinang lipan nili karjuji abang ke sitame lapuson apora hut lapuson apora hut APSLC long sitame non ke kache thak ji angring nangklang etlo pusi ke ong dong arat atum kipu Kopia pot pulotan te, kopia pot si dak APSLC kaca thakji ang dang le rok pulotan te raratum dak neli amen sung dak po nang litum dak raratum isi kamang humate kacini kangtung dokok lo all party Hills Leaders Conference Central Committee pen ladak nang litum spokesperson ladak nang litum angong ladak social media long penang ang ladak nang litum kacitonte alam te keklang dolo
Asi laso apu thak nang li ko PC pupo. Central Committee non itum dovet lang kache thake alam abe lage clear lo lapen lage hala third party tum ali na cho endunjia phansi lage pache thang athema non APHLC ingtang bom lo non latuman ke la pupile johai dekhe lo pojok si miss propagate lage pangdak thap alam bida lage central ke tum dovet lang Salam reply pinai manelin pen. bitame lage ni tuma hem ये तो पार्टी के ने तुम्हें चिनी लाओ नांगली बीजेपी को समझ चिनी बो Alang litum kasi tonte ajok la ni litum masih blame game lason se pathulo mati alang libangge. Kaprek tum third party atum pulam lo mati. Tala main kali lagi latum kasi tonte veg lo bangke. Alang litum ang bong kasi tonte veg lo bangke. Asema la bang ni leki pukale. Ni leki pukale la kya kya hai? Nang litum president. Al nang litum president jai kathar sar nang litum han nang litum spokesperson against pulo. Lapen corrupted alam dala dak siklang lo. Lasi lagi nili tu malam hanil sama bakoi nang lagi nili tu ngomong problem lah bangke. Ta kasi toldo iklang lo. Lapen, hala akha angtong di kathar alam ta nili le kaling kali lagi akha nang litu ma president. Akha jai kathar asang hosi nang litu la salam itu. Apo ke asupan ke pareji ke odolo lagi. Opine polote chok chete ni tum chepake ko. Ahok pet ke Karbiang long hoso latum han hisab ena hala. Atema president am thang masih corruption alam kaling je. Hola account ne along ka prega account long si tangka ke tam tho lapen ni tum tangka nang lele bolhai da buda lasi lahai alam jong si langdam bol tangka ke out of topic kali athe manali tum ni tuman blame game third party si ni tuman nang ke patika kalang bori moti lage kali lage nali tumang bong la bang Choro pik lo. Laso apu thak dak SDC youth program ami pu nang li pujima. silong alualam ini tu jipong tu kok central committee tu kado we jipong tu kok ke ni asi STC hui pe langam lo ko te ni jiho kare ting tani karbi khani matha nang litu men batai kado we jingki nang tu rape ta karbi khai de SF li phole to noi legal party don minus BJP minus Congress minus CPM itum tu rape theki mene mornisi laso phano kore nang tu macam pakai lo, ya hala si saison tingko, beni pina lam tu kok tai mene social media lo bang third party tu wali nang cuy tu tai mene, nang li tu bong cepak keng lo ya tu disen aku, nang li tu dah khai pasi mata, ni tu dah khai pasi mata, sampai tu nani kecil tonti dulu, lacking mood dui, aku nang li tu mata ni, nang tu vote nang kam lo yang lo masih SDC tu kan nang kiri dulu lik bodoh, tu pan matahari, aku SDC tu nani tu dah video apa, hala. Di tumta STC tumta kijura posi tumta trailer som dekli nang somali thai pasi matha nangli tu hem jong si penap di Christmas dolo pore STC long kita Christmas tu penap jong si juyun do pore nangli tum long ram do juyun dolo Choro hala si matha nahi tu bake lasi ne ke nangli tum long si phong sai ta ne ke nini na ronde na tu macam pakai ro kado we do rape bang bok hardi Choro pik lo. hala bang Choro pik lo. Kepa jutsi. Nangli panap malom support nang piklo atema nangli long sia koi ke bang lo asi nangli hin ke pa jutsia parma nangli lam klar ping tung lang ma thik pen lage opposition party tumge kapre ruling tumge alam lo stame non langdam na nele tum 26 constituencies pe ta candidate list lam non SCC ke bitul long dawe okajan constituency long dawe suru bothar long danil candidate ke place le dur stame ne tum APHLC ke we stand for scheduled tribe ni tumar ja phip lapen ni tum chesong bomji lapen lo teng pani tum claim ekji lapen next ke ni tum si council da bang bek po MP MLA ta ni tum si bang bek 100% Choro lo tante ilitum next nilitum conclave isi dak pinila bangso Karbianglong conclave 2022 la keching si lao keching sia parman pon lo lapen ingdeng hini aparman nilitum prapjin pen un pelotang tela socek lo angpong aman nilitum dak regional political party atum pen nilitum conclave isi hang tuji ala hut bangke dak regional political party han si hang pon chot poputor la so apu thagle tum chengbai ponang lapen ponat Bharatiya Janata Party la BJYM pen ame pusitame tang nang dono asi kepa juji ang deng situlo iletum puthot lason conclave dotuji isi kepa jursi Jogiglo next ilitum conclave aku hang thuik po regional political party etum phan nasi kepa jutsi ne lika choro kang tunga bangke
nilitum prabjin pen pusi nilipupo dak apor alam do lasi nilitum hangvek po lasi jengbai na aki mesen apan sitame non nilikipu kang tung abangke BJYM pu alangli jitan be ke hai lapen PSLC law secretary alangli Samson Teron lapen SDC youth front along pu alangli Ramson be Thank you. alangli tum ke lapen longri ajoini alangli tum raptari asong pen si alangli tum kecepari sim pen si ke ajoini kece song bong bang bok lo ilitum owe kimi tum ilitum property lo pusi ilitum unang po ilitum sitame ke bang japor hot labang kolo si akimi ake chok ma ke ilitum kacing bai padopon bom nangji lasinang litum side usuriang bong pen bisanat karbi live ahin penang litum apan ka chuphateng penang litum nang stong don take ke lake karbia ke pan sinang litum RD ka chipik lo manpeng nilitum apan tanang kipilo pusi che mathapon lo lasi pini ningre bangke labangso conclave mate labangso youth in politics po topik pen kacing bai bangke inton pon kok po sitame nang litum ang bong dak arja prong pen handshake check hand dak kasi piji han chuning rilo la pen photo isi ke neki pan sitame chuning rilo